نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga palanggungan hakama Islam, amin yang kamu timutundan kamu ha ini program na to ini insyaallah taala. Salam doa kanyo katan, murah-murahan arum ini makakawa na isab kita niyo lutuanan na to insyaallah subhanahu wa taala pa adlaw kana in kami ramikyan ipagsusukur pa Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha parsababan niyo makahampit dahi sab kami dahing ha amin parsababan niyo yan kamu simusugpat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ini maghampit-hampit ibain kamaksuran niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari waktu ini long ta ganapan na to na isab in pangajian na to dahil ha mga ini lutuanan longta at tawadaraukan sin hambuk Muslim sulga dahil Allah subhanahu wa ta'ala kana hambuk dihay ni siyabot longta at tahdir minal isyan. Amunain pag anib dahil ha maasyat na matarang kato tanyo ini hambuk dahil ha mga raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Daakan sin Tuhan Rabbul Alamin amin himinang sin piagmarayaw niya. Iwan tumangkis dahing ha amin piagmangi niya. In karwa-rwa ini bang mo ini hinangon mo piang daakan sin Allah ta'ala ibadat. Bang mo tangkisan in piang langan niya ibadat da isab. Imaana niya aun tutong basan pakarayawan hadlaw gana-gana. Amod to. Na imbari iman way limitas kaniya ring ha mga pakaradyaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yang daakan iban pianglangan buat melainkan untung hadjakatan. Yan ha mga bariman ang kanna beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makaajay bi mga bariman. Amin wayroon malitas daing ha amal buat melainkan aun hadja parsukuan nila dunhan. Naman jari dun ha ini beta kato tanyo in paghalli pagayad. Amin tumangkis daing ha pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di na to madawhat in dukal sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Sabab bang siya mang lang ampan na to siulang tanto sa jadukalan in amuin ng lang kato taniyo. Labi-labi na in kita niyo piapan jari niya hasupaya makapagtag-ipon ka niya. Na yung pagtag-ipon ka niya hambok din ha mga dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad turi kakunhan sin Allah ta'ala pajat niya. Ing magkakunan hato kita niyo katan. Sabab kita niyo magparuntungan dunhan. Biya na sinagi inpuunan na to hakabuhi na to amunain waktu rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron do ka ing puunan. Amura in waktu. Na biya ba itaasal kato tanyo bang na to di mausalin waktu hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto lugi kita niyo. Amo yan. Naman jarihan kanareta doon halong niya ihdharu an tudayyi'u sa'ati a'marikum fil lahwi wal la'bi wal isyan. Hali kamu tangkis kamu dahin haamuin maglupas sin mga waktu sin umul niyo waktu rihilan kita niyo pangumulan doon haamuin lahu. Inatin lahuin niya mo nihinang way kapus paiddahan, di magbumpaat kato. Way kaya lakihan niya. Mana niya naglupas sa kita sin waktu tasin, way roon kapus paiddahan, di maka
ini long ta wayroon kapaiddahan mahasil ta rin doon hayan in lahu. Damikyan in laab amunain kalalanguan sadya na labi na tuod in pagmasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amwad to in suway halian na to ang kanarireta sa bilalom sin Quran mahamulya suratul An'am wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. In kabuhi diha dunya ini wayron do kaing dengsin amuin long ta lahu wayron kapus paiddahan hinang bihan sa yan to ha mga tao amin way nakabatok maun pa pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asabay tuwang sila way nakabatok tanto sadya in sila masiyasiyahad law akhirat. Di sila maka dawhat sin amuin miumuhot sing kita niyo katan kasannangan dahil hindi hababaw sing gumini labi luba na tudha adlaw akhirat. Ubos beta doon lang ni walad darul akhiratu khairun lilladina yattaqun afala taqilun. In adlaw akhirat yan na karayawan katan ha mga sila nagmabuka. Pag yan nagmabuka amunain mga sila mabuka sumulang pa Allah Ta'ala, mabuka himinang dusa, mabuka malaong, mabuka hakatantan pakaradyan kalupasin waktu nila dahil di ha babawsin gumini. Amad to. Naman jadi uno ini makalupas waktu runhan. Amuna menalong niya ta'atun lin nafs. Amin magtaat kita niyo habaran na to. Sabab inumbul hambuk kuntara sing ginhawa si manusia ginhawa baran niya. Umbul hambuk yan. Kuntara sing kita maita, kita maghinang si marayaw, kita maghinang si mangi. Nabang naghinang kau si mangi, harap pawaran mo, muwi day sabing kangian. Nabang marayaw hati niya, magbing day sab kayo ming karayawan. Nabang mo at tuliyop pasin waktu yan, tumagbing kayo mo na, ikaw yung nalupas. Amo sayan ini kamaksuran niya na doon haon, taatan lin nafs, wang kiyadan li syaitan. Inhi karuan niya, amoy in murul kau hakakahinang sin syaitan, atawa hujat sin syaitan akaran mo. Naroon hayan malupas day sabin, unuta, amo na yung kuntar tahi karuah, puas day hagin hawa baranta. So, imbarantay ni na, amaratan bisu, bihan. In kita, mataki kita ba sinamin kuan, magsumulang. Masub kita sin ini, ginhawa barantay magbaya sin kabayaan ta. Amo yan manusia. Iban manusia, mauno siya, maus, magpikilan. Ang kanang panghindo sin mga sila nakauna rin kato, tanin ni nakapatok pa agama Islam, na muna, laong niyabang kau, aun parkala sungon mo, subay mo tantuhon na ingaton marayaw insungon mo yaon. Hikarayaw ka tabari. Hikarayaw. Bihan. Atin niya, laong si Imam Shafi'i, bang biya kato, talion mo mamakarwa makatumo na. Bihan. Bandingon mo. Insungon mo bang hikarayaw at hikakangi. Nabang kau hapikil mo yan to, wayroon na doonhan masulang mo patuhan rabula namin, namanaw kau. Paida ajam ta patawakal Allah. Bangkaw tikmud na inbi ang mga pakaradyaan mo katan, magtawakal ko po Allah subhanahu wa ta'ala, pakaw manaw. Uno-uno na yung maksuron mo. Sabab ing katantan, subay ring Allah subhanahu wa ta'ala. Siya im magtawfik kato sing katan, karayawan, damikyan bang inpion mo kangian, yan to rin sa birul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't dihil hamano siya katan impagyanon kamahal di kaan sampurna. Maka, ini, manjari kau, magtaat, manjari kau sumulang. Sa ingguwa niya, magbing dakato katantan. Bihadtuin guwa niya. Na, doon hanlong niya, yan katantan, amoy ini, angan-angan sing kita. Atawa miya maksud ta, uno-uno na pakaradyaan bihan, inyan katantan, pangatkal yan katan. Bangway roon, doon haaturan, amin di kita makada amin undang-undang sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, way roon yan katan kapusan. Sabab, naguno ka, nangandol ka habaran mo. Ampeng kita, sabay kita mangandol mo naman pa Allah subhanahu wa ta'ala.
But amuan in iaalop tarum adlaw patuhan Rabbul Alamin. Mang kita umalop na kaniya, mamasa kita sin suratul Fatiha, inagita, iyaka na'bud. Ikaw raya Allah yung pagtag-ipunan mo. Wa iyaka nasta'in, ikaw rin pangangayuan na mo tabang. Naing katantan, di sa ini kita makahibalwang wairun tatarangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Imagdihil sing kahayang, imagdihil sing kalasig Allah subhanahu wa ta'ala. Di kau makaian, malasig kau kataan waktu. Di. Bihan. Batahat siya damin long ka, ulapay-ulapay hadya, aun waktu hikabingal si mano siya. Di na hikahibal marayaw. Naisim magpaulihan. Allah ta'ala. Nampan long ka na, kamatauran din kato ini, labi-labi na bang wayroon parsugpatan niya patuhan Rabbul Alamin. Bangaon na nanamon niya. Inumulhambok sumud palom simpanganal niya magtuy. Bang bukon, ini, uniyaon, drugstore, doktor. Bihan. Narida makapauliin doktor bang bukundeng haarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di. Subay rareng hatuhan na to Rabbul Alamin. Ingkata. Na amoy adto amuyin ini longka. Hikalupasin waktu yadto. Bang sa upa masumud kau habihad to lang niya. Injo matukay mo. Mahinang sabab i'aradan ang ta'atillahi wa rasuli. Mahinang kau biya mo, biyunsak in paguno, pagtaat pa Allah Ta'ala iwan Rasul. Sabab impini mo madto pahinang amuin way kapus paiddahan, impini mo madto pakaradyaan amuin, kalalangukan hadya wayrong kapus paiddahan niya bihan. Mahasil sing kita. Amad to. Damik yan lang niya, impiang dakan sin Allah Ta'ala kay mo pahalian niya to, inyan katan, sabilun najah, wa miftahus saada. Inyan katan amuindan madtupauno. Hika kawa musin maksud mo pakarayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amuaning kunsi sing kakuyakan mo hadlawak gana-gana. Amuad tu insuway bato kun sinambuk pahambuk deng kato tanin. Hangkan na nagpaanib kato in Allah subhanahu wa ta'ala muna kato. Haparman sintuhan na to Rabbul Alamin. Wattaku yawman turja'una fihi ilallah. Thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun. Ittaku yawman kabuga kamu paadlaw. Inadlaw ni hang kaadlaw ra. Sa sumakawa ayaw ko mamista hang kaadlaw yan bathaw po dain waktu. Sabab impagyanon hang kaadlaw ini biyata kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala intimbangan niya hangibu adlaw da hindi haitungan na to hadunya ini. Kaalpisan natin mimma taudun biya siya sin hangibu adlaw haitungan na to sin adlawan di hadunya ini. Inang ka adlaw amin subay na to paghalian ini. Amunain adlaw paglun sin gumi daing hapaglun niyaon buhion kita magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Na hisab na. Magbista na sinamal. Namalukay sa yan. Bang magbista. Sabab daing hawak to sing kaakil balig mo, nagibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, subuhon ka yung kataan. Sampay pa wakto amimiyog to inapas mo. Nakadtoy ko no bang imumul hanggatos tahunin tao. Bihan. Nasubay siya ito maubos. Naimano si Mano siya. But biyayta sa milsin Rasul sallallahu alaihi wasallam imano siya doon hapagtakaran sin hasupaya siya mabayain katatan makauna supaya maasubo supaya mapuas na siya bihan sana nakabutang haamuin record isin man jari makauna isin paunahon isin paulihon naguro sa kautumakad inhulas si mano siya hawaktuan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabut mari pa amin duhol-duholan sintay nga mo pababa yaon, iban di ha amin tungay-tungay sinilong mo yaon. Ha? Amin turo-turo sinsimod mo yaon. Di isab makasud palom sin lungag. Ang kanana, suway naghangad biya na supaya mag-aadipan sin kuwan yaon. Na, hulas yan to si Mano siya. Hawak to yan, hapagtakaran. Ang kanna tubiya sin hangibu adlaw, inhang kaadlaw. Namo yan to. Naroon na yan, suway na to yan to, ini
haatayon marayaw in banda sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuwa kamu haadlaw yan amuin magbing na kamu patuhan ni Rabbul Alamin. Magbing na doon hayan sampay patayon na ingkatan dihilan kabuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala way na makapin. Ingkatan dihilan kabuhi patayon na hawak to yan. Amo na in huyop panagnaan sinsang kakala. Pag ubos huyop pikaro amo na in buhion magbalik. Sa ta doon haon ang pawistahon ingkatan uno-uno na hinang sintiap-tiap ang buok dahil nga manusia in Allah ta'ala ri umanyaya imaanan niya ikaw in mag uno ikaw ra in naghinang sin suko hinang mo yadto magjawab sing katantan ikaw diya jawab sin amal mo inya to magpatarang sa jasad to hawak to rin to hadlaw akhirat. Sabab may ta naka-record naman katan. Yaw na nakasulat. Sa ta kasaksiyan sing katan malaikat. Hawak to yan. In mo na sumaksi ka to di hadun niya ini amo na yung malaikat long ta kaya rihilan kapatot sin Allah ta'ala magsulat sinamal sing kita. Hambuk pa hambuk. Bihan. Na. Doon hayan. Biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala harukang ayat. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Wa yuhadhirukumullahu nafsah. Demikian pagpaanib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin adlaw law niya tiap-tiap manusia bang dumatong inadlaw yaon kabaakan niya nain bunga sin amal niya rin di hababaw sing gumi ini in katantan marayaw iban simangi doon niya na ya alup-alup bihan na in tao marayaw doon hayan doon na siya magkuguyag ngawak to yan in nahinang niya mangi doon hayaon na laong niya amoy in kabayaan niya bang hadya maakading kabayaan niya amuin di na siya pagkitaon sinamal niya amuin biya lang na sinlayo sin sumakan iban sa lupan. Isya mabawak kimita sa sumakawaway mahinang niya. Sa pabiruhal ka niya in kitab niya. Isya magbasa. Iqra kitabak. Basahin kitab mo. Yan na nakarecord katanin hinang mo yan. Di na kita makapakoy hawak to yan. Na. Hangkan na biya baita katanin ini Jumatu. Nahaway pa dyan na dyan. Ito sabay kita naghali asal. Yung mga ini. Damit yan ba ita harukaing ayat. Yawma yandurul mar'u maqaddamat yada. Hawak to yan na karungdungan niya na yung katanhinang niya. Yung katanhi pakita na kaniya. Masawa rin siya namin CCTV luparakbusin hambuk manusya. Amoy in manusya nagmasyat pa Allah Ta'ala. Hawak to yan to. Amoy badyo-badyo si usulog niya, iwan sinhinang niya, yaon niya kikita-kita biha. Bang siya subo ni siya yaon. Nasa siya man ako saon. May minang niya. Na, amoy yan to. Yawma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa sahibatihi wa bani, likulli imri'in minhum yawma idhin sya'nu yughni. Amo na lang nain adlaw, piyahali kita. Bang maabot in adlaw yan, maruy na in hambuok manusia daing hatay manghud niya. Mutas. Mahita yan to. Sabab di na siya mabaya karagdagan ni namal niya. In amuin nakahinang dosari na siya mabaya kaganapan pasintay manghud niya. Bihan. Amo yan to. Daing haina niya, mahakoy na siya. Daing haama niya, mahakoy na siya. In magtiyaon damikyan. Laong sing mga magbibisara kato tanyo napsi ginhawa mo rakuman in mag paruli sing ginhawa mo hawak to yan. In anak iban sin maas butas na hawak to yan. Likul limriin yawma idin sya'noy yugni magparuli na simbaran niya pakanya. Sa sumakawa na uno impindahan sinyon na nakarurukot in katantan pakaradyaan di mato. Iban ubos na yung paghinang.
Dito adlaw akhirat way na. Way na. Naamo yadto. Damikyan. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amo na adlaw, di na magmumpa atin alta, di na magmumpa atin ini kaanakan, sabab amo ini liulungot sing kamatauran mano siya. Magpataod anak, hasupaya na amoy in kalungkupan nila in kauman, kiarurunan nila, kapagbayaan nila. Dahil hapag usaha rin hakatan, kawasa kanila subay. Nakita na kamo sinyo madyato halaw mula na to. Banguno. Ang kabayaan sin nagay kakawasa, subay sila kanila nahadya. Kabayaan sin tao nag-uusaha, subay kanila nasadya. Bihan yan. Na inyan katantan, nakalamod na siya hasyabot yad tulahon walaib. Di magmumpaat yad to katan. Amo yan. In magmumpaat da, amo rin mga tao, salamat injantong nila patuhan Rabbul Alamin. Amo na in, longta, in parsugpatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, lang si magbibisara hajaman na to ini, hotline. Amo hindi mo kakunahan magbibatiri. Di siya magkalubat. Bihan. Di ikaw misan, magkunik pa wifi. Magtuyad to sumampay pa Tuhan Rabbul Alamin. Bihan. Amo yad tuin kakunahan sing kita. Na, inyan, bang juma turoon hayan, impagsusun, sinmano siya, na tanto na sadya, wayron da ka unon niya, wayron da mahasil niya hang sulag ununo, sabi abay ta kato. Bang dumatong impagsusun, sin katantan, inyan, ang murakuman in mag ini padya tubunga sim pagsusunyad to amoy nanamun niya hawak to yan in katanta kan nabi ita doon ni sin Allah subhanahu wa ta'ala surah Maryam wa anzirhum yawmal hasrat idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Hali kamu, anib kamu, bang dumatong na in adlaw kiyamat, manasin hasrayaw nga adlaw ngan sin adlaw kiyamat. Bang in Allahu Ta'ala dumatong na in ununia, in titania, sin malun na ingumi, hawak tuyaon, bihan. In mano siya halawm ligap, naliligap sin dunya, naliligap sin katar. Amuy in saruon doon di nila kananaman yadto na magtuy-tuy na tuwang kalangin dunya. Hawak tuyan. Nasa long taim mga sila abutan hawak to yan, amara kumanin, pag ianon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, shirarul khalq. Way na bariman misan ang buok. Ba't paunahon sin Allahu Ta'ala yung mga bariman? Patayon. Paunahon, di sila makananam sin, ini long ta, amuin, mulka, diha dunya ini. Bihan. Makauna sila. Na amuyan in, jumato, hawak to yan. Laong niya roon haon biyayta, kaamin ayat ini, apabila in tausul ka, makasud na palawon sulka, ini taunar ka, makasud na palawon sinarka, hipakita na kanila, umbya palalian niya un, pasakaton madtuin malakal maut. Kakilahan singkatan. Sababing magkakawa sinyawalihan, malakal maut. Yan. Yung mga malaikat kay manan mag-uno ka na, mag-ayupot sa jahamin, ubos kawaan nito. Sila na yung magda, pag-ubos. Yung malakalmot, magkawa sa jasin niya walihan. Bihan. Na, doon hayaon long niya, in lupa ragbus sin amin malakalmot, hipakita, bealong niya sa pantun kambing, bang kato di kambing. Bihan. Na, banglong niya rito ang mga hularab yan tulong sin kay manan, kibas long niya. Hindi kato, marayaon day sa kibas di. Hawla ta. Naroon na yaon lang niya, ini tumawag na in, magtatawag dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala waktu yan, ya ahlal jannah, hadal maut alladhi kana yumitun nasa fid dunya. Kita na kamo, yari na malakal maut, amin magkakawa sinyawalihan dito ha dunya.
Bihan, tawakon in tao sulga. Hawak to yan lang niya, umatod na in tao sulga, dahing hataas, darajat sin sulga pataas, sampay madto pa amin, darajat pababa, yan to kataan, nagaatod na papandang kataan, harap madto pa, amin malakal muted to. Doon na yan. Naramik yan doon haon, tumag na isab, lang niya, doon hayaon, Ya ahlan nar, hadal maut alladhi kana yumitun nasa fid dunya, fala yabqa ahadun min dahdah min narin wala fi asfali darkin min jahannam illa nadara ilay. Damikian intaw halom narka, sibu day nyari hababaw iban sinyat tabu bulit bulatak sin narka jahannam, nagaatod na mamandang hadjamaon kata. Biya nila sing kana naman in waktu sin pagkawa sin nyawalihan nila. Dahil hindi hadon niya ini. In pagkawa sin nyawalihan sin mga sila baldosa, bugnuson sin malakal maut, dahil halom sin baran niya inuno, nyawalihan ni. Amin biya lang niya sin maghublot sin tuklang niyon nakapipikit ha kuan niyon. Bugnuson bukon siya hubloto nakakakak. Ampay mga bariman na hatadya niya ni malakal maut, Ya ayatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gumawa na akak-akak inyawalihan. Sa imalakal maut magtayak sin lima niya wiha. Sampay bang mahambuok na katantan, di lang niya lumugay doon na lima niya, matibuok na inyawalihan sinambuk yaon, kawaon na si mga malaikat nagdarasin sapot deng alam sin surga. Iban sila na mahamot deng alam sin surga. Saputon na siya. Ang parahon pataas. Bihad to inamin, jumato. Doon hayan. Naim mga sila taunar ka, doon hayan. Magsusuong imbuka nila sa babmay. Kaya na naman nila, bang biya din sakit si magkamatay. Pagkawaan niya walihan. Damit kaya ni mga tao sulga doonan, amura isab, muka da isab. Muka da isab sila. Sa babmay ta, doon hayaon. Kana naman nila raisab in sakit misan bihad to na inggaan. But Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato tanyo sin masakit. Innal mauta la sakarat. In kamatay pangsan. In sakit. Bihan. Pananamon ba't biyayta sin Allah Ta'ala in katan dihilan kabuhi pananamon sin kamatay. Subay katan makananam. Sa lang tabukon biya sinamin tao si musulang pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuan injumato. Na, doon hayan, longta, biyayta doon haon, harukay ng ayat, kad khasiral ladina kadzabu bilika Doon han, nalugi na lakula, imang sila ng himuting. Isin ng himuting doon na ini. Amuin katan, sumusulang, di maghinang simpiang daakan sin Allahu Ta'ala, namuting sila yan. Labi-labi na to, din nagngangan Muslim di magibadat. Matang saan Muslim nagkuhan di magibadat, di misa magsambayan. Sa Muslim kuno siya. Na, inyad to katantan, hambukit to pang himuting, beta sing Quran mahamul ya. Bukon kami nin imian ng himuting. Quran, in nagbayta doon na ini. In nang himuting manusia. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, doon hayan, long niya, sampay long niya, bang dumatong naroon haon in amin waktu bang lunon na ingumi, amin wayroon na pakuyan sinabok pahambuok, bihan, hawak to yaon, na dumagpak na in kira-kira sing katantan paamuin pagsusun. Wayroon na, long tabingan sing katan. So may ta di magsusun sin wayroon na uwian magbalik. Di na sila pabalikon maripababaw sing gumi ini. Bihan. Habang buk di biyayta si mga magtatafsir, haayat ini, laong niya, riwayat, biyayta isuday, Laysa min rajulin zalimin yadkhulu qabrahu illa ja'ahu rajulun qabihul wajh, aswadul laun, muntinur rih, wa alaihi thiyabun
danasatan hatta yadkhulu ma'ahu qabrah. Wayroon mapatay ring ha mga sila amuin ini anyaya manusia buat melainkan mang sumud palawm sing kubul niya aun iwan niya yadto halawm sing kubul niya mangi luparagbus niya itum in ini walna niya salta mabaho in ini longtain baran niya iban nagbabadyo siya sin sangi longta ini tamungun. Doon ha ini umasuin uno, inamin tao yaon. Nalong niya, isiw ko yan, malumiin, ini ay mangilupay bayho moan. Nabiya da salong niya sing hinang mo rito doon niya. May talong niya mabahuin, ini, baran mo yan. Nabiya dalong niya sing hinang mo rito doon niya. Ingkataan hibay ta niya hiasubo niya, hibalik sinamin yadto. Nalong niya isiw ko yan, na ako na sa inin amal mo. Nalong niya indid to pahadun niya, inaku ini si masakat sa ako ini kay mo. Nahabiayan long niya ikaw nin sumakat kako. Karina kau kako. Sakat. Na, balungon na siya. Bihan siya. Yahmiluna awzarahum ala dhuhurihim. Dahon nila na indusa sinamyon. Dan hataykod nila bihan. At inay, amin niya to, amad to amal niya. Di inhataykod niya, di araniya. Inamin yadto. Na amuanin biyayta kato taniusin ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanasubay tuod kita maayad sin kakahinang ta in pakaradyaan ini katahan na diin Allah ta'ala magbayta bang bukun bunal. Damik yan in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya maglipay sin uno niya. Di siya maglipay sin bisaran niya. Bang unuin daakan sin Allah Ta'ala roon hadya siya. Di siya magganap, di siya rumagdag. Sebab in Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bang unuin daakan sin Allah Ta'ala roon hadya siya. Sebab in siya dia aksya, ya Muhammad wa ma alayka illa al-balagh. In hinang mo magpasampay sadya. Magpasampay sadya. Di siya man jari gumanap uno-uno na. Bihan yan. Nahangkan na bihad to subay impamarat saya taha Rasul sallallahu alaihi wasallam mangkad na siya tiag Rasul daak sabab uno-uno hadyan daakan subay ni akaron in nagdaak kaniya bihan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam di siya mabaya karukalan si nagdaak kaniya subay hadya pasampay niya amod na bihan in subay hinangon si mga tao amuin magpasampay ra isab di sila man jari mo gumanap. Sabab bang kau gumanap, biya mo simbiyaitan ni Allah Ta'ala, may nga takuring kay mo, ya Allah. Sabab ko lang impiang hindo mo. Sa ako ini ganapan, na mataod sa magpangganap. Sabab mataod-taod naghihinang, wala piyang daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wala na hinang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihan. Wala niya nahinang, wala niya rakya pang daakan. Bihan. Aun ding ha mga hinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa nahinang si mga sahabat bang in Rasul sallallahu alaihi wasallam wala na si Magda imana na kimugdan na hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amod timpagyanon lang niya in siya naguno takrir sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya kimugdan in hinang yaw. Sabab mataod ding mga hinang sin sahabat mag-agad iban sin Quran biya na sin Umar ibn al-Khattab sampai nakabaitain Rasul sallallahu alaihi wasallam bang aun pa nabi mapuas ding kako hi Umar. Sabab aun ding ha mga hinang sin Umar ibn al-Khattab nagsibo iban sin ini Quran. Bihan. Nasawi ron na nabi mapuas ding kaniya. Siya nang kay napusan. Yanto. Nabihad to. Artinya in pag-ianon ini hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun doon labay ring hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun labay ring piyamong niya. Nagdaak siya atawan ng lang siya. Aun doon haon pagyanon takrir. Aun hinang sin sahabat na di na siya sumagda sa kinukugdan na. Bihan. Hatinay niya to katantan hasarayet to. Bihan. Na mapuas ding hayan di nakita man jari gumanap. Mga kataw tayo manghuran. Na
Sampay roon haon, nakahinapusan beta kato, kadalika yurihimullahu a'malahum hasaratan alayhim. Laung niya, damikian, hipapakita sin Allah subhanahu wa ta'ala inamal nila waktu yan katantan. In mga pakarajaan, unuhinang, tumarang doon hawaktu yan, imano siya, kasaksian na inaimbaran niya. Hawaktu yan, sabab ya na sinari, kakitaan niya tuod sin amal amuyin paghinang niya rin di hadun niya in. Baran niya tuod din naghinang, di na siya makapaylo. Parhal bang long takwanon, kaya susulat na to, di na sa to kakunahan, kuanon pa. Bukay kayon pa. Sa sumakawa, hawak to yan tumarang yung kataan amal sin mano siya, way katapo. Bihan, hawak to yan. Kadalika yurihimullahu amalahum hasaratin alayhim. Laung niya, mga sila nagkukupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, patuhan nila Rabbul Alamin, in amal nila wayroon bayad niya. Biya lang niya, piya kita doon ang biya sin ayat, wa qadimna ila ma'amilu min amalin, paja'alnahu habaan mansura. Biya lang siya, damikin simbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga tao, amuin hapangatod nila matawad amal na hinang nila riha babaw sing gumi ini, bialong na sinambok usog, malaggo yung pamaranan niya, ang hiyad to pa sa katon na patimbangan bihan, amin mag-angan-angan ka, bang siya sumakat patimbangan, maluwin timbangan sin bugat niya. Sa sumakawa yung bugat-bugat niya, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Di makatimbangan, yung timbang sin tao yad tilago niya amuno, biya sin hansi pakpik-pik sin pikot. Wayroon. Nabiyita doon hinaayat ini, laung niya, wa qadimna ila ma'amilu min amalin paja'alnahu habaan mansura. Dahon naman tinamal niya, hibutang patimbangan bihan, sumakawa in timbangan niya ito, biya, laung niya kapu-kapu. Amin di misan makahibal sin lukot sin timbangan. Di makara. Aun paroon ayat laung niya, masalul ladina kaparu birabbihim a'maluhum karamad. Istaddat bihir rihu fi yawmin asib. Biya siya bakun bunya o namin bangkog danan sinangin ni lupad, wayron na. Kakitaan mo. Maubos na malawa. Aun paroon biyeta sin ini Quran, walladina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu ad-dam'anu ma'a. Biya sin kita mulong niya bang sabo maparating suka. Haunahan biya namin pantay, aturon mo haunahan yato biya lupa, nagkakanaw-kanaw yato, inaturon mo yato, tubig, lanaw, banglong niya aturon sintaw iuuhaw, dakanon niya madto, kumawa siya sa, tiap-tiap sumuok siya malawa. So amo adto in nagaangan-angan nakahinang amal mataod, sinway roon, pasal in pagkupur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, maig, katantan in bunga sin amal nila. Amo yan inamuin jumato ha mga sila. Naim mga inikatan, bangkaw naghali, haamin mapatot mo halian, pahalian kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, amal sa ini sa lagu-lagu. Amal sa lagu-lagu. Sabab pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in daraukan niya surga, dahil nga Tuhan Rabbul Alamin. Naamad tuwin mga pangadjian sing kita, mga katautay mga oran, insya Allah subhanahu wa ta'ala, haro kaing wakto, kakanapan na to na isab, sabab na miyabot na isabin wakto na to. Aqulu qawli hada, wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.